Znači evo sad ću vam pokazati jedan proizvod kako čisti ovo. To je K2, cena je oko 500 dinara. Pa evo, znači uzmite ovako, naprskate. Na deo gdje hoćete da čistite. To malo odstoji. Generalno poželjno vam je da ostavite ovo da se suši negdje na suncu, da ovo radite kad je toplije vrijeme i jednostavno tu otvorite prozor da se to brže osuši. Tako da ajde da vidimo kakav je rezultat tu. Trljamo. Već se vidi da se skinulo. Da smo i ovo očistili. Tako da vidimo u suštini da to sasvim dobro radi. Tako da, eto, možete ga naći negdje možda i za 400, negdje možda 550, ali ja sam uplatio 500 i 750 ml, sasvim dosta da očistite čak i 2 auta, 3. Totalno ako su manje prljavi. Tako da, eto, to je to. Vidimo se, pozdrav.